ikindi kintu cya kabiri ngo arababwira ngo iyo mikubuzo ngo iryo vuba rimanuraga gutya ngo habaga ibibindi ngo bamanuraga mu iryo vu kugira ngo ridatumuka ngo rigateza abantu ibibazo. ngo arababwira ngo nibyo bibindi nabyo ntimukabisige. Ni byinshi ariko ndavuga bitatu byonyine. ngo arababwira ngo ikindi kintu cya gatatu mutazasiga ngo amapengeri murayazi ibikwasi. Ngibyo ibintu bitatu ngiye kuvuga nimara ngiye muri topike yanjye. Ndavuga ku mikubuzo, mvuge ku bibindi, nimara mvuge no ku mapengeri. Imikubuzo ngo yasobanuraga kwihana. Haleluya. Yasobanuraga mu buryo bw'umwuka. Imikubuzo yasobanuraga kwihana. Abera b'Imana iyo bateranaga, iyo bajyaga no mu bitaramo, nabonye Matakumba yasohotse nari kumubaza uko bagiye babigenza, ariko nigeze kubibaza abahani wacu. Ndabaza ndetse iyo mugiye guterana, iyo mugiye gutarama, muzamubanza mukihugikana mugasabana imbabazi, mugaca kundaraza. Haba natwe bapasiteri ko muragira se ngo wawundi ngo akari mu ihene niko kari mu ntama, ntitugicisha abakristo kundaraza. Kubera iki? Satani yatunyaza imikubuzo. Imikubuzo yaragiye. Haba niyo mubiteguye mukabwira abantu ngo nimuze mushye kundaraza, oya, hari cyanyazwe. Imikubuzo yaragiye, abantu ntibakihana. Ndayo mpamvu turi mu gusengera umunyamadayimoni, tugasengera ibibazo bikanga bigakomeza kuba ibibazo. Nukubera iki? Hari icyo twanyazwe, imikubuzo. Ikindi kintu cya kabiri, ikibindi ngo cyasobanuraga ibanga, secret, ibanga ryo mu gikosi, ibanga ryo mu bapasiteri, ibanga ryo mu miryango, ibanga. Ariko naratangaye, ibanga ryarashize. Haleluya. Amen. Ibanga ryarashize. Haba no mu bapasiteri. Haro rimwe twigeze gukora amasengesho n'abadamu hano, baratubwira ati nyamaraga namwe dusigaye tubatinya kubihanaho, ariko nza kwemera. Ndavuga ngo nyamara wenda ibyo munavuga bishobora kuba ukuri. Ariko hari icyo nababwiye, mwanyemera twaza muri mana yacicyuhira. Haleluya, 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 haleluya. Yohana yaranditse aravuga ngo umushumba utari umushumba nyakuri ngo iyo abonye isegarije ngo azahana izaragiye ngo akiruka gahunga kuko ngo ari umukozi uragirira ibihembo. Dufite abakristo bari mu gukora ibyaha, bakajya bagenda bakajya gusanga abandi bapasiteri bashumbye andi matorero kugira ngo ntibikamenyekane. Bamara tukaza tubyumvirira iyepfo iyo hirya iyo twirirwa. Ati muzamugira ngo hari abakristo mukigira byagenze gute? Ibanga ryagize gute? Ryaragiye. Kandi burya abakozi aba byitwa ngo ni puberi. Hahandi mujya kumena n'icukiro harya mujya kumena imyanda. Yego. Haba nuriya musaraba twebwe mu nkuru nziza ndibibaho, ariko abandi muzamubibona. Abe niriya korame bambara gukiriya twende tuyigira iwacu ndibaho. Twebwe twita ngo ni brethren, turabavandimwe gusaba guhishingana, ariko twese turaresha. Ariko uriya musaraba muzamubona bambara buriya biza bisobanura ngo ubundi umusaraba wa ku gituro, birasobanura ngo umuntu yarapfuye mu by'isi azukira handi, nkuko Paulo yavuze ngo nyamara je narapfuye ngo ariko ndahari. Aravuga ngo sinjye uri ahubwo ni Kristo ugize gute? Nguriho muri. Uriya musaraba nicyo sobanura. Ariko ibanga mu bakozi ryarashize, ibanga mu miryango ryarayoyotse. Muri mu kubibona umugore n'umugabo gutya bari mu gutongana bagahamagara abanyamakuru nk'aba, naho niho duhaye twotera imiryango. Hari cyanyazwe, ibibindi byaragiye. Kindi kintu cya gatatu kugira ngo nza kwiruka, ariko hano simbatinda byo bintu nari nabitinzaho cyane, ariko mbona ngo bavuge ko turi babiri, ndavuga nti reka mpindure. Nababwiye ko ari ibikwasi ubundi ngo mu rusengero
habagamo amarido. Ayo marido ngo agafatanywa n'ibikwasi, amapengeri. Amapengeri byasobanuraga ngo ni ubumwe. Mwanyubise se? Yego. Ubumwe. Arababwira ngo nimugere Yerusalemu muzanzanira amapengeri tuzamura Imana yacu cyubahiro. Haleluya. Ni mu banyaga ubumwe. Ubumwe bugashira bagatagarana. Muzamubona twatwenda amarido iyo adafatanyije ukuntu iyo akayaga gahushe uko biba bimeze. Ibyo bintu ni mu bibanyaga. Bazamera nk'abandi. Ngibi zo Satani yatunyaze. Haleluya. Ariko nashimye data wo mu ijuru. Bimwe ko biragenda bigaruka. Kandi hamwe n'Imana no gusenga ndizera kuko bizagaruka. Twasomye ijambo ry'Imana hano. Uyu ni Pawulo. Iki gitabo inyigisho zazivuga ngo cyanditswe na Luka muganga, dogiteri. Kandi ngo yari umunyamahanga. Mu bantu 8 banditse isezerano rishya. Niba banditse isezerano rishya. Uyu wenyine ngo niwe wari umunyamahanga Luka. Niyo wanditse igitabo cye cya Luka yandika niki. Igitabo cya Luka kiza kivuga imirimo ya Yesu. Iki ngiki kikavuga imirimo y'intumwa. Abahanga bamwe bazavuga ngo ni sweet mbese ni igitabo cyari gikomeje cya Luka. Kandi ngo yandikira guverineri witwa ngo ni Theophile. Ngo aramubwira ngo nyamara abaciriritse bagutanze kumenya imirimo y'Imana. Haleluya. Niyo wanditse aya magambo. Umunsi umwe Pawulo na Sila bari kumwe na Luka. Impamvu Luka atavugwa yari umunyamahanga. Indi mpamvu ya kabiri nuko Pawulo na Sila ngo ari bo bafunzwe muri icyo gihe nza kugarukaho. We ngo yari muganga kandi amategeko ngo ntiyemeraga ko umuganga afungwa. Yari afite uburenganzira harya babyita ngo iki harya? Ubudahangarwa. Yari afite ubudahangarwa butabwemerera gufungwa. Umunsi umwe ngo bagera i Filipi. Mwanyemerera twazamura Imana yacu cyubahiro. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ngo bagera i Filipi, ngo bageze i Filipi ngo bahasanga ngo umwana w'umukobwa ngo wari utewe na dayimoni. Kandi ngo iyo dayimoni ngo yamuteraga kuragura. Waza agahita gusoma wese akavuga amakuru ya. Waza akakubwira ibyawe byose. Ariko ntabiterwa n'umwuka w'Imana, ngo yabiterwaga na dayimoni. Ba Pawulo ngo bahageze ngo babonye ngo guhera ku munsi wa mbere ngo bahageze ngo akagenda bakurikiye ngo arimo kuvuga ngo ngaba abantu b'Imana. Ngo barababwira ngo Yesu Kristo ngo baba. Ngo akagenda bakurikiye ngo abwira abantu gutyo. Kandi koko bari abantu b'Imana. Ariko ngo avugishwa na dayimoni. Haleluya. Ngo agira iminsi myinshi niko birayambwiye ngo abikora atyo. Noneho ngo amaze ngo kurembya ba Pawulo ngo arahindukira ngo aramubwira ngo acaha dayimoni, ngo aramubwira ngo dayimoni we ngo muvemo. Dayimoni ngo imuvamo. Ngo imaze kumuvamo bashebuja bari bamutezemo inyungu kuko ngo yararaguraga abantu bakaza bakabaha amafaranga ngo bagira ishari barababa. Ngo bafata Pawulo na Sila ngo batanyagurizaho imyenda. Bibiliya yambwiye ngo bajyana no mu iguriro ndetse ngo babashira bacamanza. Ngo barababwira ngo aba bantu ngo bateje ngo umudugararo ngo mu mudugudu wacu. Kandi ngo bafite inyigisho z'inzaduka. Ngo barabafata ngo babajyana mu nzu y'imbohe. Ngo bagejeje mu nzu y'imbohe ngo babashira abasirikare. Abasirikare ngo 16. Ngo barababwira ngo aba bantu mubarinde. Ejo tuzababwira icyo gukora. Umusirikare ngo bari babahaye ngo arabafata abashiramo imbago mu maguru no mu maboko. Ngo arabamanura ngo bashira ngo muri pirizo yo hasi. Mu kazo ko hasi mu butaka. Ariko ngo mu gicuku tuzamura Imana yacu cyubahiro. Yo haleluya. Pawulo na Sila ngo barasenga ngo baririmbira Imana. Ngo izindi mbohe ngo zirabumva. Icyantangaje ba basirikare 16 bari babarinze. Ibo ngo akamuri kari kazimiye mu kabindi nta makuru ngo bigeze bamenya. Ariko ngo izindi mbohe ngo zirabumva. Iminyururu ngo yari ibaboshe ngo iradohoka. Kubera kugira gute?
gusenga no kuririmba iminyororo ngo ibavamo, ngo ibarekuye n'inzugi, kuko ngo habaye ngo igishitsi kinini, ngo igishitsi cyinshi, ngo n'inzugi ngo zirikingura. Umurinzi cyangwa se ngo umuzamu ngo yishyuye ngo abone inzugi zirakinguye, kandi ngo amategeko y'abahaga icyo gihe iyo ngo imbohe yagukikaga ngo nta kindi bagukoreraga, bagucaga igihanga. Ngo aravuga ati kambayeho, ati kwigirira neza nuko nakwiyahura. Tuzamura Imana yacu cyubahiro. Haleluya, haleluya. Ngo afashe inkota nyine ngo agiye kwiyahura. Pawulo ngo avuga ijwi rirenga, ngo aramubwira ngo ntugire icyo witwara, ngo twese turi hano. Tuzamura Imana yacu cyubahiro. Yo, haleluya. Haleluya. Hari inzugi zikuri imbere, hari inzugi ziguteretse imbere, ariko naje kuguhitangazo rikubwira ngo ntabwo zidadiye, ahubwo zegetseho. Icyo usabwa no kugira gute? Guhirika, sunike, twaganya, wicika intege, wicika intege, twaganya, sunika. Hano twasomye kuri 12 hatubwiye amakuru y'umwami witwa Herode. Herode numwe mu bami ngo batoteje intumwa. Umunsi umwe ngo afata Yakobo, niwe mu ntumwa azagendanye na Yesu wapfuye mbere, ngo aramufata ngo amukigihanga, kandi ngo amaze kumukigihanga ngo yarazi ko abantu bamugumukana, ariko ngo abikoze ngo abona abayuda baramushimye ngo bamukomera amashi. Ngo abuze ati ubwo banshimye ngo ariyongeza, niko biriya yambwiye. Ngo afata na Petero, ariko ngo amufata ngo bageze ngo ku munsi wa Pasaka, nicyo cyantangaje. Ngo wari umugoroba ngo w'imitsima, ngo kurya imitsima idasembuye. Ngo aramufata ngo amushyira mu nzu y'imbohe, ngo arababwira ati mumundindire, hanyuma tubanze twinjire Pasaka. Ariko rigitanga tubanze twinjire Pasaka, Pasaka ni soka, nzamuzanira abayuda hanyuma mbabwira icyo bazamugenza. Bibiliya yambwiye ngo akibikora atyo, ngo bene data ngo bafata umwanya wo kumusabira, ngo wo kumusengera. Cyagiye ngo bahaye basenga, ngo marayika w'Imana ngo aramanuka. Haleluya. Ngo araza ngo amuhagarara iruhande, ngo umucyo ngo uba muri yanzu, ngo muri ya prison ngo yarafungiyemo. Muri ako kanya ngo amukoma mu mbavu, ngo aramubwira ngo Petero we ngo byuka, ngo arabyuka. Ngo aramubwira ngo fata umwitero wawe ngo kenyere, ngo arakenyera. Ati kweta inkweto, ngo arazikweta, ariko ngo we ngo agasa n'uwayirota, ngo akayibona nko mu nzozi. Ngo aramubwira ngo fata n'umwitero w'ifubiki, bagira gukundu bambara, hanyuma ngo nkurikire. Ngo aramukurikira, ngo baragenda banyura ku barinzi ba mbere. Tuzamura Imana yacu cyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ibikugendaho bizacika intege, nukuri nubigira mu ruhara, ariko nusunika inzugi zizikingura. Ngo baca ku ba mbere, ngo baca ku ba kabiri, ngo barenze ku ba kabiri, ngo bagera ngo ku rugi, ngo rwo kuri gate, ngo rwo kwirembo risohoka. Ngo barugezeho rwa rugi ngo ntibarukozeho rwonyine, ngo rurabikingurira. Haleluya. Ngo rubikinguriye ngo barasohoka. Ngo bamaze gusohoka ngo marayika ngo amusigaho ngo arigendera. Ati rero nawe utajya cya kunini cya kufanya, uramenye icyo gukora. Icyo gihe ngo arakanguka, ngo amenya koko ngo atari mu nzozi, ngo amenya koko ari marayika. Haleluya. Hari bikuri imbere bimeze nk'inzugi zikinze, ariko sunika, sunika nukuri, ibyo byose biravaho. Ejo bundi hari iby'Imana yadukoreye, ariko yabikoze ariko twagize gute? Twasunitse. Hari abasunitse. Yego. Hari ibibazo bikuri imbere, hari ubukene, hari ubupfakazi, hari amacakubiri dufite. Izo zose ni inzugi zidariye zituri imbere, zisa n'izidariye. Ariko itangazo naje kubabwira ni ukubabwira ko inzo nzugi zose zegetseho, zegetseho. Biriya byose bikubuza ibitotsi, biriya byose bikubuza amahoro, byegetseho. Ntabwo bikinze, ntibisaba imfunguzo. Oya,
nasomye igitabo cy'umugenzi reka ariho ndangiriza kizakimbwira umugabo witwa Mukristo na Byiringiro. Umunsi umwe ngo barakomeje mu rugendo rwabo, ariko ngo bageze ahantu ngo bagera mu gikombe cyitwa ngo Ishidikanyamana. Ngo bagere muri cya gikombe cyitwa Ishidikanyamana, ngo naho bayobye inzira, ngo baja kwisanga ngo bari mu gikingi ngo cy'igihanda cyitwa Bwihebe. Icyo gihanda cyitwa Bwihebe ngo cyari gifite umugore wacyo ngo witwa ngo ni Nyirabyiringiro Bike. Ariko nimba hari abagore ba Nyirabyiringiro Bike nabo bateye ubwoba. Ngo agerageza kubakangisha ngo arabakubita arababaza cyane, ijoro rya mbere, irya kabiri, irya gatatu kugeza ku rya kane. Kugeza ubwo ngo yababwiye ngo amahirwe nabaha nayo kwiyahura. Mwiyiki jewe sinirirwe mbigiramo uruhare, mwiyiki mwikureho niyo mahirwe mbahaye. Ariko ngo habaye ku munsi wa kane Mukristo ngo aza kwibuka yuko ngo afite urufunguzo. Haleluya. Sinzi ukuntu ngo yisakasatse mu myenda, ngo agira atya, ngo asanga urufunguzo ararubitse. Ngo aravuga ati kumbe ndi umupfu bingana gutya. Ati zi kuko tugorewe hano kandi mfite urufunguzo. Ya urago wari kufite urufunguzo, nuko urarufite. Urarufite. Sinzi nshaka abayumbe hari ukuntu baza batwara ibintu. Hari abantu bakunda gusanga abayumbe ngo babasengere, nabo bari mu kudufasha, siko yemwe? Ariko wowe nyine uri umwishikira imbere y'Imana. Bibiliya izimbwira ngo umutima wawe nimba ntacyo gushinja, ngo ufite uburenganzira bwo kuja imbere y'Imana. Data wo mwijura akakumva agakora ibikomeye. Pana bya bindi muri mu gukora mukajya ku misozi mwamara mukifoto. Aravuga ngo this is my usual life. Abwiye abamukurikira kuri groupe yiwe, reka mbyite gutyo. This is my usual life. Ubu ngo nibwo buzima bwanje, nibwo mbamo. Kurabwira abantu. Bibiliya izimbwira ngo iyo wabikoze gutyo ngo umeze nkazandyarya ngo zijya mu mayira abiri kugira ngo abantu bazirebe. Ibihembo ni y'amaso ni kwakogezwa. Nimba mwavuze ngo pastor Mbonimpa yiriwe Gatsibo, dore ahantu yiriwe, dore ahantu yarari, ibihembo nabihawe byarangiye. Haleluya. Ariko birambwira ngo nujya gusenga, Yesu niwe ari gutanga izo mpanuro, abwira abasenzi, mwabasenzi mwe mureke mbabwire, abiyita abasenzi mwumve mbabwire, ntabwo ari ukuja imbere y'abantu. Niyo mpamvu bari mu kubacucura bakabajyana utwanya, ubundi bakabasigamo amacakubiri, bakabasigira intambara. Wa muturanyi wawe ejo uzagufasha igihe wagowe, igihe warwaye, akaguterura akakujyana kwa muganga, bagasiga bamuguteranyije nawe. Aho umwuka w'Imana ari sinabwe gukora amahoro, nta makimbira naho, nta ntambara zihaba. Wose umwuka w'Imana, mwuka w'abadayimoni ugomba gushahirwa kuri. Ariko birambwira ngo nugira ikibazo ukumva hari icyo wabwira Imana, ngo uzakingure urugi winjire mu wawe. Haleluya. Ngo numara ngo wihererana na so mu ijuru, ngo uzi ibitekerezo, uzi ngo ibiriyo ku mutima, iyo ngo azagusubiza. Pana kujya imbere y'abantu. Yego. Izo ni indyarya zikora gutyo. Kandi iyo ngo zibikoze gutyo nta kindi, ibihembo ngo ni bya bindi. Bavandimwe, hari inzugi zituri imbere. Izo nzugi rero dore kintu kizadufasha. Ikintu cya mbere nanavuze kizagufasha gukuraho izo nzugi, kuzisunika. Imbaraga zizagufasha. Imbaraga ya mbere ni ukwihana. Kwihana niyo mbaraga ya mbere izagufasha gusunika. Kwihana. Bibiliya izimbwira ngo Imana ni yera, ngo n'abayisenga bagomba kuba abera. Kuba wera ni ukwihana. Ubu hari inyigisho zitwa ngo z'abanyabuntu, kandi natwe turi mu buntu. Bivuga ngo Yesu yarabirangije kandi koko, ariko ngo ntacyo tugomba gukora. Ariko birizimbwira ngo mwaturira n'ibyaha byanyu kugira ngo mugire gute mukizwe.
ariko bakavuga ngo Yesu yarabirangije. Bigeze kunkubita ku rubuga rwabo umunsi umwe njya kurwisangaho, sinzi ingene nabaye kuvuga ntya batariko batese uko wokora icyaha wo kwihana wasanga umuntu ukiya ntibirakize ntihana simbana ati reka Yesu yarabirangije. Inyigisho z'abadayimoni Bibiliya izibivuga izivuga ngo mu gihe cy'imperuka hazaza bigisha bibinyoma bayobye benshi kandi abako barumvirwa cyane. Abantu uko barabakurikira mwabahungu mwe mwabasore mwe aba bakecuru bondi bateye ubwoba nje ndimo kugira impungenge zanyu. Hari inyigisho z'abadayimoni, izo nyigisho mube maso mujye musoma Bibiliya byose biranditse birimo hano kwabo bazaza igihe cy'imperuka. Abo bazaza bazayobya benshi kandi babayobesheje iki bazabanyagisha ubwenge kandi bakoresheje iki iyi Bibiliya do. Ariko iyo wasomye Bibiliya neza ukaba no mu mwuka w'Imana nukuri izi kurangira inzira nta wakuyobya ntawe. Icya kabiri ni ugusenga. Gusenga ngo kuza gukingura ijuru, kuza kurikingura pe ntacyo mbivugaho birenze. Icya gatatu ni ukwizera, kuko ngo isengesho ridafite kwizera ushobora kugira n'imyaka 10 usenga udafite kwizera ntacyo wageraho. Ariko iyo usenganye kwizera, kwizera ngo kuza kuzana ibidashoboka bigashoboka, ibidashoboka bigashoboka. Iza ntangazwa n'aba Musa Abisiraheli ngo bageze ku nyanja itukura, ngo barebye babona inyanja bari imbere, inyuma ngo hari ingabo za Farawo, hirya no hino ngo hari imisozi, ngo bahindukira na Mose ngo baramubwira ngo niki watuzaniye n'abagore n'abana n'abakecuru kuturimburira muri ubutayu, tuzamara Imana yacu cyubahiro. Yo haleluya. Mose kubwo ariko nabo ngo ntiyari afite kwizera kuko hari Imana yakora. Ngo arababwira ngo bari abanyegiputa, ejo hari umuntu wabitubwiyeho twari duteraniye abashumba, ngo aravuga ngo bari abanyegiputa mureba ngo ntimuzongera kubabona ukundi. Ariko ngo arasubira ajya mu ibanga ngo abwira Imana ati Imana dore barenda kuntera amabuye. Imana ngo iramubwira ngo se niki gituma muntakira? Komeza babwire bakomeze musijya ngo kuko Imana izivuga iyo yizeye izi kubwira ngo komeza mu bibazo mu ntambara amacumu yahagurutse dore bimeze bityo, izi kubwira ngo komeza witinya twaganya sunika zegetseho ntabwo zikinze. Mukanya gato ngira mbaza ngo se ufite iki? Ngo aramubwira ngo mfite inkoni. Ngo aramubwira ngo se ntuzi icyo gukora yirambure. Ngo agira ati cyangwa yirambura hejuru y'amazi, ngo abona ko amazi yo haruguru ngo avura, ayo hepfo nayo ngo aramanuka aragenda. Ngo aramubwira ngo nimwambuke rero. Ngo barambuka, ngo bamaze kwambuka ingabo za Farawo naho ngo zirabigerageza, ngo zirabangwa inzira yabonetse reka dukomeze. Ariko ngo bagiye kugaririye Imana ngo ibwira Mose ngo ngera kandi ngo ayigira ati yamazi agaruka kandi ngo araza ngo arahura. Miriam ngo araririmba ngo aravuga ngo ifarashi niwe yari ihetse ngo Uwiteka yabiroshe mu nyanza. Ziriya nzugure bamwene data nukuri ntabwo zikinze ahubwo zegetseho. Icyo usabwa no kugira gute no gusunika. Imana nituganze kandi tugire neza. Amen. Amen. Reka dukomerere ijambo ry'Imana amashi. Ashimwe umwami wanje wabaye umuhuza w'abantu n'Imana. Ashimwe umwami wabaye umuhuza w'abantu n'Imana. Ntare ya Yuda yakojeje Satani. Yuda yaranesheje yakojeje Satani. Yabaye umutejaza marungu, yabaye Manemera tugaye Imana icubahiro. Haleluya. Ngaho ngirwi
haleluya. Hallelujah. manure microphone kugira ngo abantu banyumve neza jewe ngira ibyishimo Bwana sifiwe. Amen. Ariko turavuga Yohana uyu muhungu wa Zebedayo. Yohana bagiye bakureba gutandukanye kabama tawe bakazamubona ngo ari kitari ngo alimuona kama simba noneho mariko ngo akamubona ngo ari nk'umukozi kuje kudukorera uriya muhungu ruka ngo abona ari nk'umuganga docteur ariko uyu muhungu wa Zebeda ngo aje kumwereka ariko hari abantu bazi kweli ngo akamuona kiundani ngo abona ari umwana w'Imana neza uvuye mu ijuru. Bwana sifiwe. Hallelujah. Abandi bamwerekwa ngo bakabona ari kita ariko ngo Yohana aje kumubona ngo amubona ari nk'umwana w'Imana wavuye mu ijuru. Bwana sifiwe. Amen. Yohana muri isura ya kabiri ayandikira ari amakanisa arindwi yo muri Aziya, Efeso, Sumurina, Perigamu na Tuatira na Sardi na Philadelphia, ariko yabanje guhura n'imbogamizi. Yahuye n'imbogamizi y'umuhungu kandi ngo bamugendaho cyane. Bwana sifiwe. Amen. Nubona utangiye gukora umurimo w'Imana tugira ukurwanya uzaba uri fake, ariko nubona umuntu arakurwanyije uzomenya kuri igitangaza uzoje kwigurira uyakire uri gihume. Bwana sifiwe. Hallelujah. Uri igitangaza. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Biblia irambwira ngo Yohana ngo asha mu mbaraga. Yohana asha ngo mwiyerekwa ariko ngo bene wabo bamugendaho. Hari komantere zibiri. Komantere ya mbere zivuga ngo ntaho zanditse mutaja kumbaza dusohose batese byari byanditse. Izo ni komantere. Unyine zoza mvuga ibyanditswe neza muri Bibiliya. Nibambaza ngo ese wabikuye mbereke yandiko nuko impaka ziba zirangiye ko tugwijije abantu benshi bari muri teori batari muri pratique. Yego. Baba mu bikorwa ariko baza bavuga gusa ariko badashira mu bikorwa. Hari agatabo Birigram yanditse ngo Dieu n'est pas loin, Imana ntibakure. Aravuga ngo kutubana nayo. Atanga urugero, murabona zino ntoki zaje. Timwabona ko zegiranye. Urebe ngo kungu kwanikure. Nukuvuga ngo turi kumwe n'Imana. Turi kumwe n'Imana. Bwana sifiwe. Hallelujah. Amen. Turi kumwe n'Imana. Tubana n'Imana. Yaravuze ngo uyu muntu ngo ari mu kigeragezo ni Theogene. Yaravuze ngo uyu muntu ari mu kigeragezo ngo ikaze. Ngo abantu baza bavuga ngo ese kuri amata kumba karaje. Ngo abandi ngo bakongorana bakavuga ngo ntibuca. Ariko bukagira gute? Bukongera bugaca. Ngo nejo Nejo bugaca. aho nabwa buriya. Bugaca. Nabwo bugaca. Kweli. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bibiri irambwira ngo Bwana sifiwe. Hallelujah. Ngo bafata amavuta. Ariko none zamura ari kikigazi. Muzare amavuta yiwacu amwe yayande tukure ikigazi. Yamamesa. Ngo baramufata mu mwumva ijambo. Ngo baramufata. Ngo barangiza mushira mu ngunguru yuzuye amavuta. Akabataranye bagira ingorane. Iwe wenyine gusa abantu bose ngo baravuga ngo reka tumute mu ngunguru yuzuye amavuta. Ngo baragakaranga. Barakara. Wanyeretse neza
ineza wanyeretse ineza ihambaye wanyeretse ineza ineza wanyeretse ineza wanyeretse wanyeretse ineza 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 wanyeretse ineza 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 wanyeretse ineza ihambaye. Bwana sifiwe. Hallelujah. Bibiri irambwira ngo baje kureba abantu ngo basanga Yohana kava muri kazi. Baravuga ngo sitosha. Ngo bazana isakamburira, muzi isakamburira. Iwacu ziriya nzu nikaho zabaga bijya byasimaze kuma. Ngo bagashira hejuru. Ngo bafata umwambi barasiraho ikibiriti. Nta wari ugafitega imbabazi. Baracana. Ibyasi ngo birasha bihinduka umuyonga. Ngo reka nano ngo tumute kugirwa cyitwa Patimo. Hari ibintu ngo bateganyaga ku kirwa cya Patimo ngo Yohana yagombaga guhura navyo. Bakavuga ngo habe nubwo azaramba ariko azicwa niki? Azicwa n'ubusaza. Ngo habaga inyanja yitwaga Ege. Iyo nyanja ngo yagabagamo inyamaswa z'inkazi. None bakaza bateganya ngo nanone tu urasimbuka ubusaza irungu rizogutora. Urasimbuka irungu inyamaswa z'inkazi ziba muri iyo nyanja zizogutora. Bwana sifiwe. Hallelujah. Bagere gucetibutse gute. Wasa umuntu utibukiye muri sekretariya y'Imana. Hallelujah. Hallelujah. None ngo babona umuntu nguhaye ugendagenda hagati bitereko by'amatabaza ngo birindwe. Dufite Imana irahari. Ngo yerekwe ngo abona umuntu waho ugendagenda hagati bitereko by'amatabaza ngo birindwe. Ngo umutwe wiwe n'umusatsi we ngo zasaga nka kujya kubwoya bw'intama ngo bwere. Bwana sifiwe. Hallelujah. Ngo mukuboko kwiwe kw'iburyo ngo yarafashije inyenyeri zirindwi. Mu kanwa ke ngo havamo inkota ngo icyaye kandi ngo ifite ubuga impande ngo zumve. Ijwi rye ngo ryari rimeze nka kurya kw'amazi menshi asuba. Bibiliya yarambwiye ngo amwikubita imbere nka kurya k'umuntu upfuye. Bwana sifiwe. Hallelujah. Aramubwira ngo abona ko umuntu amurambura ukuboko kw'iburyo. Aramubwira ngo Yohana we ngo witinya ndi uwa mbere kandi ndiki ndino w'imperuka. Ushobora narafu yari kubunyine ngo ndi muzima. Bishaka ngo mfite n'urufunguzo za rufu na kuzimu. Bwana sifiwe. Hallelujah. Aramubwira amagambo atatu. Aramubwira ngo wandike ibiri. Ngo wandike n'ibizoza. Aramubwira ngo wandike n'izubonye. Bwana sifiwe. Hallelujah. Ibiri ndetse n'ibizoza. Bwana sifiwe. Amen. Yohana nibwo ngo yanditse Paulo yandikiye Abatesalonike. Hari ahantu warantangaje cyane. Cyakabiri cyakane ni murongo wa 16. Aravuga ngo Yesu azaza. Murabizi? Murabizi kwa Yesu? Turayicaranye. Asifiwe. Hallelujah. Murabizi mwabadamu? Muzi ko Yesu ahayaza? Tawomenya ko Yesu ahayaza. Agakora icyaha. Agasambana ariko narahumye. Nomenya ko Yesu ahayaza. Sinokora icyaha. Sinomenya ko Yesu ahayaza. Bwana asifiwe. Asifiwe sawa ngamba. Sinomenya ko Yesu ahayaza. Ngo mbeshe sinobeshe. Sinomenya ko Yesu ahayaza. Bwana asifiwe. Asifiwe ngo shuri miga. Sinomenya ko Yesu ahayaza. Mfite ibiheko. Hawezi hata siku moja. Nukubeshana. Hata usiyafanye ayo yote bado nitani aweza tuma neno au uzima ibadilishe yote aweza tuma neno au uzima ibadilishe yote aweza tuma neno ibadilishe yote hata usiyafanye
yote nitaendelea kuamini. Bwana asifiwe. Nitaendelea. Asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Tuzamure ibiganza. Tuzamure ibiganza tw'Imana ishimwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Biblia yambwiye ngo niwo Paulo yanditse amagambo meza cyane. Bwana asifiwe. Ariko pale zaravuze ngo nitaba mu muzuko wa mbere. Ngo habe n'uwakasinka ubemo. Bwana asifiwe. Amen. Reka mbuke imyaka 7 nimara nishare. Tanga umwanya. Imyaka 3 n'igice. Nimara mvuge indi 3 n'igice. Nuko. Bwana asifiwe. Amen. Tuzoja mu ijuru. Yego. Ambaye izera we. Ambaye izera baraje. Ambaye izera we. Ambaye izera baraje. Ambaye izera baraje we. Ambaye izera baraje. Bwana asifiwe. Amen. Kuri abantu bose barabona kuri muzamubona. Utugara n'abandi bose. Nibo tubashe kuvuga. Kuri abazi kuko nabo ibyabo bizocamo. Kuri antibaza bagerageza batazi ko biri bushemo. Bazaba bigerageza. Pastor, uyu ni umwishwa wanje neza n'uyu. Aba bombi kwamubona nabishwa banje. Hakika. Bwana asifiwe. Amen. Abo rwanya nyirarume. Oya. Anje no rwanya bishwa. Oya. Timwabona ko dusa. Kandi naboga n'inzobe. Bwana asifiwe. Amen. Navuze. Wa musena navuze ngo ndabahagurutsa tubyina igisirimba. Ari hariho nagihwerere. Mbona none umwese murasa. Mwabaye inzobe. Ndabangoreka mbaheze igisirimba naje ndi kumwe nabishwa. Tubyina umukunga. Bwana asifiwe. Amen. Mwana wabonye abishwa. Muri batatu turaza kuzinana umukunga. Hakika ya Mungu. Wewe ni zacu nuko. Dasoshe. Asifiwe. David birindwi. Twege imitima yacu yose bari umwe. Asifiwe. Amen. Ariko reka mvuge imyaka 7 cyangwa amasaha yagiye. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe. Asifiwe sana. Pastor warambwiye ngo haracyari iminota mike. Muraho refe. Mungu akubariki sana. Uyu ni umwira wanje cyane. Bwana asifiwe. Naragiye umunsi umwe ndasenga. Twari twarwajije umuntu. Twari twagajije fiye mwege muramuzi n'umukobwa agikaze. Ngo tumare yari mu nzu hariya baraza kuntora nabusore nagikaze. Barambwira ngo barwajije umuntu ariko avuye yagiye hose n'indera yanze gukira. Mureke mbabwire igitangaza cy'Imana. Esaje gute? Bwana asifiwe. Ngo turangize abantu benshi barabizi indwara yararwaye. Nukuvuga ngo aho yararyamye tiyagaza hafa. Naho ngaho yabaga niwo yitumaga bategereje ko ari bupfe. Yeme nukuri ko Imana iri mu dushaka icyumba hano kuri uyu musozi. Baravuga ngo ntibotanga icyumba birananirana. Tuza kukibona ku banyamasisi. Ngo tumusengere gucya na Samson nitwe twagiye kumureba. Ndababwira ngo Imana irambwe wese umuntu wiwabo se bazakunda no kumwemera. Oya. Namabwira ngo Imana irambwe mushake abanyamasisi. Uyu muntu arwaye amapepo bamwikorere bamujane. Sinshaka icyumba. Wewe gikazi ariko na nyirakuru yaraho. Wewe ugende ushaka abantu nanje ndasenga. Ngo tumushitse gucya mu cyumba igitangaza cyawe erefe. Bwana asifiwe. Uko abantu baza bapinga yari afitwe na Muhire na uriya wundi w'umugore muri 5 wagiye hanze. Seri mu Faransa hajya. Mwizekwa. Barambwira ngo ariko matako. Urabona ko yosengera uyu muntu agakira. Amaze abantu barabomoka. Harimo abayumbe nk'icumina. Ndababwira ati mureke turaza gukoresha ubufinga. Turahudumiye. Amen. Barambwira ngo nimbabwire ngo bari muri protocol. Bwana asifiwe. Barambwira ngo bakora protocol. Ndababwira ngo nanya amafezo uzudutekera. Azoza tubanze tumukorere gahunda. Icyakabiri. Bwana asifiwe. Amen. Hama twara abantu 10 ndakubwira ukuri kw'Imana iri mu ijuru. Ariko twamusengeye turi bane dusigara turi bane. Abandi bose barahunga.
ndababwira ngo ariko mata kumuzoduta mu bibazo umuntu nafira muri kino cyumba bizogenda gute ndababwira ngo se nishuzo bumwishe nafafe ariko barambwira ngo saramara iminsi ndababwira ngo nta minsi Imana yambwiye ariko isi Imana yambwiye nuko tuzova muri no biro yapfuye cyangwa yakize Bwana sifiwe ngo habe umunsi wa kabiri turahumiye basi Bwana sifiwe Amen. ngo habe kuwa gatandatu umwana w'umukobwa arahaguruka ava mu aho yararya atangira gutera intambwe tumujana muri amagara mwizerwa ndamubwira ngo inure mwizerwa arambwira ngo ariko nibiki byabaye cyangwa mwacanganye iki araza yakubise umurwayi amazi arambwira ngo kuva none ngo twegukanye igikombe Bwana si ndavuga ngo Imana izitwumva habe nubwo ho bibazo kujya kazamara kubera mfite Imana kandi nasenza amagambo ndababwira ngo mwege musigaye ko muri bane icambere tugiye gukora indarasa ndavuga ngo Mana ya Ibrahim, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana ya Isiraheli, Mana ya Kabarasa. Nuko navuze nuko Bwana sifiwe tudukoze isoni amaze turahuda nabuze Imana z'abantu nabo zamvuga mu izina bakamakura ibitanga iyo mvuze gusa ngo Mana ya runaka Bwana sifiwe ubu nyine naje muzoza musigara muvuga ngo Imana ya matakumba izozikora kubera ko nabonye Imana ndababwira isuku ku Imana uriya mukobwa yari ariko kubera Imana iramutugara ntiya dukoze isoni iyo tangiye no gusengera abarwaye ejo bundi nari Nyamata musengere ntangiye gukura umuntu abantu zabombo ninije mu bitaro barambwira ngo abaganga baramerera nabi ndamusengera ndababwira ngo araremwe none nejo twara kumwe na gatoto amukorera gahunda ntoya nuko turatawanyika ngo dutawanyike turamubwira ngo none nejo atahe mu rugo shobundi baraduhamagara ngo yatashe ibyo si ibyacu umuntu atahe tuzamuri ibiganza Bwana sifiwe reka vuga imyaka 7 n'icyayi ngo ari imyaka 3 barayandikiye Batesalonika arabwira ngo Yesu azaza kandi ngo ubwo azaza ngo azarangurura ngo ijwi rirenga ngo hamwe n'ijwi rya marayika ngo ukomeye niki kindi ngo n'impanda y'Imana ngo abantu bafiriye muri Kristo Yesu abantu bafuye bizeye apana abanyamahimba babandi bafuye bizeye ngo nibo bazobanza kuzo natwe turiho twizeye tutacanganyikirwe ngo tuzohindurwa pastor aba pastor bakijijwe nini mushaka aba pastor bakijijwe abasore bakijijwe apana abantu bakijijwe babasha mwishu Bwana sifiwe apana abandi bamahimba nukuvuga ngo tuzohindurwa twese dusanganira umwami mu kirere Bwana sifiwe amen tuzosanganira umwami mu kirere haleluya Haleluya. tuzosanganira umwami mu kirere muvuge tuzosanganira umwami mu kirere Bwana sifiwe ngo hari imyaka 3 turi muri shere twaye turirimba anamele mesta Anamele indi myaka Bwana sifiwe indi myaka 7 ngo tuzoba duhaye twambara 3 3 ni Bwana sifiwe Amen. tuzoba twambara ariko nzosa matakumba Bwana sifiwe nambaye Bwana sifiwe ngira ngo ndumukirana kabwira Imana ngo Mana umbabarire ntazopfa muza Mana we nashubuye no bana nakoza amakosa umbabarire Mana singapfe muza hamana we Bwana sifiwe hakika unyine izo zizanje nugutaramira ku ndege hakika ya Mungu Bwana sifiwe baravuze ubu nyine ari abantu bagaza bashura umugami ngo ibyo tuzotaramira gucya mu minembwe twiruke gucya abantu barwaye izi ndwara za rubaga impande asifiwe Amen. asifiwe Amen. babiri irambwiye ngo iyo myaka 3 n'igice ngo tuzomanuka ku musozi wa Mezito Yesu Kristo ngo azaba turangaje natwe ngo turi inyuma ya Yesu Kristo Bwana sifiwe iyo myaka 7 Satani ngo azabona ibibazo ngo azomanuka imyaka 1000 ngo ahamanuka mu rwobo abandi bantu ngo bafite ibibazo n'abantu batatu uwa mbere ni nabii wa uongo uwa kabiri ni mupenga Kristo Bwana sifiwe abo nibo bazoja kuzinduwa umuriro wabate mu rwobo gw'intare
mugo bamutse mu muriro wa muriro ngutazima bana sifiwe Amen. Paulo Bibiliya irambuye ngo Yohana yandika aravuga ngo wandikira itorero rya kabiri gisimurira bana sifiwe Amen. uwa mbere ari nawe wimperuka wari warapfuye none akaba ari muzima ngo karavuga aya magambo ngo nzi ibibazo byawe ngo n'amakuba yawe ngo ariko rero ngo rumutunze ngo uzutukwa n'abantu biyita abayuda ngo nyamara atari bo bari baforode bazaba bakanga ariko n'abaforode bana sifiwe uzutukwa n'abantu biyita abayuda ngo nyamara atari bo ngo ahubwo arabisinagoga ijyanye ngo jya satani aravuga ngo ntimutinye mwege mwamenye imana dore satani ngo agiye gushirisha benshi bamwe muri ngo muzimbe ngo mugeragezwe iminsi ingana ico ariko aravuga ngo uzakiranuka kageza gupfa ngo uzamwambika ikamba gike ngo cyubuke nakira ijambo ry'Imana
uzobabazwa ngo mugire iminsi 10 kandi ngo uratukwa n'abayuda ngo ariko atari bo. Niyo jambo rya nari kumvise basi harisho umutima wanje umbwiye matako kuvaga erwe urashabyibuka papa yo haleluya bagize gutya umutima wanje urambwira ngo bagaruke bakora uku ariko mwaba pasiteri mwe dutaramira ibuvira duhagaze ku Kimanga ubu nyine niho tugiye ariho duhagarara. Haleluya. Amaze rero mbwira ngo mwumvise n'ibyahabaye uhereye ubu nyine Imana ihimbazwe nigeri buvira nireke gutinda kashe bade matako kashe yewe. Haleluya. Ibuvira kashe vuba vuba nireke kubitinza ngaho rero nimuze mutambe umutima wanje niko wabwiye ngo nimutaramira ibuvira ngaho mutangire bade turanga
saba mana ya Daniyeli, mana yabanye na Eliya wa munsi kuri wa musozi wa Karumeli, warigaragaje ko kuri Imana. Twaraye tukubonye mu minembwe, twaraye tukubonye kuri Pwezero, mana warabonetse bwira kabiri mu minembwe. Mana niko bivuga ngo ni wowe uzukinga, dukeneye kukingura iriya nzira yacu ibuvira. Uri umunyabwenge n'umunyabushobozi n'ubutwari. Icyo dukeneye Mana, ntitwakeneye intambara, ariko turakeneye ngo wafungure iriya nzira ni yacu, ni mu misozi y'iwacu, ni mu nzira yacu. Turakeneye Mana, turayifuza n'umuhana wacu Mana yeri kumva. Duhagarariye ku ijambo ryawe rivuga ngo icyo tuzosaba cyose kandi ngo mu izina ryawe nawe uzogikora. Turi hano inyabiheke kuri uyu munsi kuri aya masaha, turakwinginze ngo ushobore kuhagera kuhakora. Uri Imana, uri igisubizo. Pawulo yaravuze ngo nshobozwa byose ngo na Kristo wambeza imbaraga. Mana ubyemere bidukorere, ni ku bwawe mwami Imana yacu tubisenze. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya Yesu. Javi usa n'uwirukanga kandi mugabanye nko gusakuza. Dutegere ikidari n'abipendo mwegerane. Kubitana amakiki. Sa nuzamuka bukeya kidogo duheze umuhagarikiza umwanya. Tumusubize umwanya wiwe. Curanga papa. Kandi baze uze kuyitaho. Hey, 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 hey.
murakoze Imana ibaheze umugisha mubarikiwe na Mungu mubarikiwe kabisa mubarikiwe Yes. mubarikiwe kabisa mubarikiwe mubarikiwe mungozewe kabisa Hallelujah. Bwana asifiwe Hallelujah. Bwana asifiwe Hallelujah. ndabizi Baba we. hani abantu baba basirimba tubukwiye kuza kwahagarara kandi n'abana barimo akajagari mu kareke mureke akajagari kabisa ntabwo ari sawa Javi dukurikire kandi iyo base uyiteho ukura numvise base uyiteho pe zamuka dudumiye tutari benshi cyane kandi mugabanya akavuyo gira nakanya gato gira tubasubize Mwokozi wetu.
murakoze cyane imana iwawe umugisha turasoje umwanya wa mbere kandi uko nari nawe uteguye niko tuwusoje kabisa saa 12 asigaye tugatanga gahunda ya kabiri hakaba batuyoborera indi gahunda kuko abantu baracyafite gutarama ariko twebwe gahunda twari twihaye niyo gusoza saa 12. Ndabashimiye rero mwagize neza mwatuje mu ijambo ry'Imana. Shimiye abavuga butumwa, shimiye abashitsi twabanye. Asigaye igitaramo ndi tugikase kirakomeza, tugiye kugiha abayumbi. Mbere yuko rero ntanga igitaramo, reka nsabe Pastor Haga yatambuke anasenga Imana. Asoza gahunda ya mbere, narangiza gusenga Pastor Samsoni atambuke ayobore gahunda yindi kurikira. Uriya mushitsi yari yansabye gushima, uraza kumushakira umwanya. Uyu mushitsi uyu. Sawa.
Mana y'amahoro, Mana igira neza. Yesu, 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 Yesu. Ai mwami Yesu we. Ndani yako kuna uzima Baba. Mana yacu we. Ndani yako Baba, 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 Baba we. Mirimo yawe irahebuje. Mirimo yawe iratangaje. Ushimwe kuri Imana yacu. Ushimwe kuri Imana ibana natwe. Ushimwe kuri Imana iri kumwe natwe. Imana batubwiye itari kure, Imana tudakabakaba, Imana tudashakisha, Imana itari Bayali, Imana itari Ashera, Imana itabura, Imana ikora, Imana ibera hose icyarimwe. Imana yabanye natwe muri iki gitaramo, Imana yabanye n'abavugabutumwa, Imana yabanye n'iteraniro ryose. Yo niyo Mana yacu. Haleluya mwami Yesu. Haleluya Yesu mwami we. Iturindirire utuyigire. Ai Imana we. Bamarayika we. Imyaka n'imyakura. Bibiliya tubwira ngo ugushaka ni ukubona. Mana we. Uratubwira ngo nimusabe mbahe. Nimusabe mbahe, nimukomange ngingure. Nimushake mumbone. Ugushaka ni ukubona, ukomanga ni ukingurirwa, kandi ugusaba ni uhabwa. Mana yacu we, ushimwe kuri kumwe natwe muri uyu mugoroba. Ushimwe ko banye natwe mu ijambo. Umugisha bavuga butumwa batubwiye, abatwibukije kugaruza ibyacu Satani yatunyaze, abatweretse ko inzugi zidakinze ahubwo zibereretse, inzugi zegetseho, inzugi zakingutse mu izina rya Yesu. Abari bafite ubwoba bw'ingufuri zidafunze, bw'inzugi zidakinze, bagiriwe inama yo gusunika, kandi basunitse zakingutse. Habwe icubahiro wa Mana we. Abibukijwe kuko imbere ukishe, abibukijwe kuko uri hafi, uri mu nzira, uri muraza, merukira dusatiriye. Twibutse kuko tugomba kwihana ibyaha, tugomba kuba twiteguye kuko umugeni araje. Mana we, ingabo ze tugendana ziruta izo duhanganye, utekanye Mana yacu. Dore isi yose yuzuye ibigwi by'amateka ye, Uwiteka niwe Mana yacu. akangwa n'impinduka yicaye inyuma. Uwiteka niwe Mana yacu. Dore isi yose yuzuye Uwiteka niwe Mana yacu. 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 Hallelujah! Hallelujah! Dore isi yose yuzuye ibigwi by'amateka we, Uwiteka niwe Mana yacu. nukuri kose we, ntakangwa n'impinduka yicaye inyuma y'intebe. Uwiteka niwe Mana yacu. Ingabo ze tugenda ziruta izo duhangana we, Uwiteka niwe Mana yacu we. Akangwa n'imiyaga yicaye inyuma y'ibihe, Uwiteka niwe Mana yacu we. Dore isi yose yuzuye ibigwi by'amateka we, Uwiteka niwe Mana yacu we. Uwiteka niwe Mana yacu. Mana we.
Uwiteka niwe mana yacu mana we Uwiteka niwe mana yacu Uwiteka niwe mana yacu Uwiteka niwe mana yacu Uwiteka niwe mana yacu Uwiteka niwe tuzamura ibiganza turebe ariko Uwiteka ni Imana yacu Uwiteka ni Imana yacu n'ukuri kose ingabo ze tugendana ziruti zo duhanganye Uwiteka niwe mana yacu Polisi yose yuzuye ibiti by'amateke Uwiteka niwe mana yacu Uwiteka niwe mana yacu Uwiteka niwe mana yacu Uwiteka niwe mana Uwiteka niwe mana yacu haguruka mureke mbabwire akantu tugiye gusoma pasiteri ya mikrofone mwumve ijambo ry'Imana muza musirimbira ku kintu muzi ariko muza musirimbira ku kintu muzi ariko umusaza watugabije Uvira niko muze natwe tugiye gukuramo Baraka na Fizi soma mushumba somera ijambo Imana itanze jya mu byashuwe mwumve ijambo ry'Imana ibice 3 umurongo wa 14 mwumve umuntu wiyita amen reka dusome aho haravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'Ilawodikiya uti aho wiyita amen itonde umuntu wiyita amen w'Imana umuntu wiyita kashe y'Imana umuntu wiyita stamp y'Imana umuntu uvuga ngo biraba umuntu wiyita amen w'Imana n'uwo nguwo nshaka kubabwira ni uzatuma tugera n'ibaraka watumye tugera mu minembwe tukahasimbuka ni uzatuma tugera ibaraka ni nawe uzatuma tugera Hallelujah ni nawe uzatuma tugera wiyita amen w'Imana umuntu wiyita amen w'Imana ninde mushumba umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri umugabo w'ukuri inkomoko y'iby'Imana yaremye aravuga aya magambo ingoho yerekeraho rekera niwe jambo ry'Imana niwe jambo w'Imana niwe nkomoko y'ibyo n'ibyaremwe byose niwe wiyita amen w'Imana dore isi yose yuzuye ibigwi by'amateka ye Uwiteka niwe mana yacu Uwiteka niwe mana yacu hari umuntu utuma wishima hari umuntu utuma wishima umuntu witwa inkomoko y'ibyaremwe byose hari uwitwa amena w'Imana
hari utuma bibaho, hari utuma bibaho, hari utuma bikunda, hari utuma bishoboka, hari utuma byemera, hari utuma byemera. Ingabo ze tugendana zizaduhanganye, Uwiteka niwe Mana yacu. Ingabo n'ibinyuga bizayinuma ibihe, Uwiteka niwe Mana yacu. Ingabo n'ibinyuga bizayinuma ibihe, Uwiteka niwe Mana yacu. Uwiteka niwe Mana yacu. Haleluya. Bwana sifiwe. Atukuzwe mkombozi wetu. Amen. Amen. Noneho ngiye kubiyegereza, tugiye kuja mu kindi gitaramo kandi mucitondeshe. Iki gitaramo cya kabiri tugiye guhudumiya, hari ibyifuzo tugiye gusengera. Amen. Amen. Mwitonde mureka akajagari, uzoza wumva yarambiwe aza yamagira gutya, mureka urusaku. Turumvikanye? Ndiyo. Turabiyegereje kandi muri kino gitaramo kugira ngo mukubwe neza. Amen. Amen nawe. Turaza guhereza umushitsi wacu nk'iminota 10, uyu muhungu uvuye mu Burundi, nk'iminota 10 gusa avuge umwanya mutoya, hanyuma nitumara tuje mu byifuzo twazimana icyubahiro. Amen. Amen. Mbere yo kubanza rero kugira ngo tumuhereze kwavuga, abantu bari mwihutuma hano nibabe ngabatambuka, abandi mube ngabicara, tube ngabahudumiya, abantu ugira begerane kunabona ibitekerezo byabo zatabanyitse. Nimubanguke wa abandi mwihuduma nimuzi Shafi Abbas. Essa kunyobora uracishe muzira zo gukora ibyo ushaka, Imana y'ukuri komeza
ube nkabika hafi. Bwana asifiwe, atukuzwe. Umukozi umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka Yesu arakora. Mureke rero twumve wa mushyitsi wacu, Yego. hanyuma nitumara dusubire kandi duhudumiye tugire ibintu tu. Yego. Karibu da. Bwana asifiwe. Kera muvuye mu mwuka none ko mutikirije. Amen. Amen. Abenu Atukuzwe. mundakumvaga kavuga ngo ari kumwe n'abandi. Imana ishimwe ko itugiriye neza. Tukaba turi hano imbere y'iteraniro ringana gutya. Yego. Imana yabikoze, Imana ihimbazwe. Amen. Nimuzoza muva gusirimba hano, nimuzoza mwicara muze mure ku rusaku, abantu baza basenga barangiza gusenga bagasa n'abaremye. Amen. Amen. Twishimiye kubona abantu benshi twari tugize iminsi tutabona, bamwe bagiye ariko dushimiye Imana ko twababonye. Imana ihimbazwe. Amen. Iyo yaje mu gitaramo ta yindi objectif y'igitaramo uba waje kugabana mu gitaramo. Ndiyo. Abandi nabo baba baje ngo kubyina gusa. Amen. Hallelujah. Kandi kujya kubyina ntacyo kotanga. Umuruho gusa. Pi. Ndashimira Imana ko nakeneye gushima ku bintu Imana yakoze. Ndashimira Imana ko Imana yankijije. Amen. Navuye Burundi ndwaye, narariye isumu, noneho nkaza nguma kumva nkaho ntakize kandi abaganga baransezereye. Ariko nza gusengerwa n'umugabo umwe i Kampala, umugabo w'abatwara ibita mpiri wo mu Kanogo, aransengera. Umugabo w'Imana uzusenga, uriya mugabo aramuzi, aransengera ngo amare ampeza amaelekezo, ngo mare numva ibintu, ngo ngeri no i Kigali ngo magura n'abakozi b'Imana. Inza mvuga ko nanyoye imiti y'isumu, ariko cyane cyane nabansengeye. Imana ihimbaza. Hallelujah. Ngo hawe uyu munsi nguma kugwana n'umutima, ese ndashima nkicumva mu nda hakirimo. Nari umuhungu wagiraga apeti yose yo kurya ibintu byose bigeze ku isahani. Yego. Apana babandi baza bavuga ngo bazabashira ibishimbo ku isahani ngo ntarye. Jewe nico genda gazanke. Apeti irashira kandi nari umuhungu mu bunini bwanje. Apeti irashira kurya kurashya ibintu byose. Nubu nukurya kigiye no shishikaye ngo nige bikanga. Ariko mutima wambwiye ngo shima Imana ko nakize. Amen.
Amen. Amen. Amen. amen Hallelujah. sinoguma kwemerera abazimu ko baguma kwarika mu mubiri wanje Pi. bwana sifiwe Atukuze mukombozi. nta cumbi ry'abadayimoni riri muri nshi ryo ni ishimwe rya mbere ndaritambukije Hallelujah. ishimwe rya kabiri rihari guma kuza mu mutima wanje naho nasengeye mu gitondo nabivuze ejo Imana yaransekeje umukobwa wanje afata diplome Amen. 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 amen uriya mugabo w'umuhagarikizi yavuze ngo twumve uriya muhungu mfite abakwe n'abakazana ndi mukuru cyane none umukobwa wafashe diplome ku bahungu ndi batora amen Hallelujah. umukobwa w'imyaka